chana makweli nyene to beti wa mwanya twekwatanya kuma oyungi nyamwendoni wa saita to nenda kulilikanya ingi kananda mboka litu ni yambe ya mwathanyani wa umundi kana road show ni road show ile twaiwe ni Motongoi TV na Motongoi FM twengwatanyo na kampuni isiki bathokanyo wivo indi ASK kana Agricultural Society of Kenya nondo osio wane maila siende baye showground kauntini ya Masako. Tuna kampuni wa CGA, tuna kampuni wa UTS kati wa makampuni angi alatu tuwa sienda mboka wa mwena mo mothinyani wa umombi tuambisia Mololongo to the Athi River, to the Makutango Machumvi, Machakos Town, Masi, Makutano Mamwala, to the Kaba, to the Kidimani, to the Sofia, na ende tuimini ya na matu nindambuka ito mwathanyani wa umundi kile kanani we jumilia kwa wingi wa mosiaisi wa Motongoi TV na mwedukisia wa Motongoi FM uko manena tanga simaku ala maendete ma FM pamwe na ma TV na ndio lilikanyana ni makuite midhinzio sio ikide ni we jumilia kwa wingi uko ate midhinzio ilo kuiwe ni atanga simaito pamwe na makampuni asume kivadhokanyo na ile ndambuka ino yende kudhudia enende kuyumilia kwa wingi ndini wa mawana nyo manema alama ende ba showground kwikide kana aimi pamwe na kuwe mwene ndini we kwati ama otwe kama kivadhokanyo mama ndo manema na wiyonea ziasi yake umundi sia kutoa iseni maba mwena maundu meki bathukanya lama kwitha mayona niwa vaye showground kondo wasio wa Agricultural Society of Kenya nina udhocha tu manithi yetu mane undu ndi ya Kenya yende tukwatania tu manyai uteti na wawili atangaliko ino ingi uteti wanu mangano loto kuona ingi wambadisi ibyobi katikati wa nditu ya Kenya o maundo makoneche serikali kudhiute kana serikali ya Kenya kwanza kudhiute la miamolo ya koti na kuetekana ni makwende na kwa kisesi cha Ebola kati wa maundo wangeni na udhocha na ndiweka nina mwenitoa umundi ni ngomodhocha ukedi we mosesi wa Motongoi TV au tabia wene wewo na eka takaribu sana wache wata nachone sa tuiwa nesa kedi mosesi wa Motongoi TV umotabia niwe wewo na weka hata asante kwa masitwani tawa Hassan Mativo ni umete kwa hiki Boise East constituency indini wa Makueni County ward wa Thange na currently ni thukuma na kampuni wetu Eastern Orchards ulana ile kwetu indini wa kisio cha Ndalani Kibwezi West yes tulikethini waonania witu wa umundi ambapo ni amoika na Utongoi nuko na amoika manengeto miena ya Utongoi ndini wa serikali yetu ya Omonde inaye utagemea na kindu kila chethiwe kiathona ni Musumili Ruto ndini wa manifesto na kampeni yake ya 2022 amoika ni represented lakini as we expected kanondo twatarajia ndini Watongoi wake na sindula wathana ndini wa manifesto kuna kampeni ya 2022 in terms of a number, in terms of kubalance origin no kethia muikola weta wa ndo elatu weta muika pe muika we sector ya boda boda pe muika we jua kale kwa chomelea na pe muika we mbogani utomboka so kulingana na wathano wake waikana ndini wa categories ketha atosa o mundu akalika serikali na kwale wakitu na mwana kwa ikana kulika serikali kutiko tawaziri PS kana o chairman wa parastatus alama hapo ndio ni president lakini ki wakizisha nesa tutando ndo jona utaita une odete wa expectations ya mwenende yes lakini anaise no kuyanese mawatho make alawa hathi ende 2022 etigana no kumina tamu wake of which tamu wo kilio nathela kwele kweli ayandika moikasi yo kana tamu model lemon wa omonde to June 2026 na kura tuko na August 2027 wote uko na so be maanisha tuna kibindi cha mwaka omwe na miyele period ya expire so be maanisha bala tumete ne pobasa na bala twendete ne pobakube that plus you kill out
nthi ya Kenya yebonekana imudi ne mbinduku no yima swani ni ite kibela kiba ngeti ata ni umangana ata alama kumana yu ana makweti zindu izo so no kwitha pe mbango aeko lakini unduke kuyania nthini wa kibindi kikubi ketea ni nthini wa kibindi kila kiasa itono le kuelewa but tuti pessimistic no twina wikwatu kana no eke yes na wika chakana na wake lakini ndoko na kithiane yes utongo iwa mwika witha iwa bata mo bandhi ya Kenya kuni kumaanisha kana kusukumiwa kwa kutongeza kwa mwika ano alangi ako maina vinyosu amwiko la meno matu no tongo siago youth kana mwika age bracket ya 35 and below maana no yuka ugethia thina bina bina wa mamutha mao moko na akili ukayo mutumia ba na mwanake na maitha masembe ba mose thabu ma tomato tongie ba mosende zo bikakuku thabu mbe wa kibisi na atumia ni mapata muno ndo wa kuneutralize itoko ba usemba muno gethe ani twa peto kama binda na mibango so no tukwenda tumia serikali ni na uo mwika no tukwenda namba nzoni kana bitheni we prepare atumia bati exit palikana kama na wisdom na mena misingi maiki wana watumia na tutima olanga withia yuwa bijami yako miongo thanthatu kana 65 ni wenuka nundu yona akili zila ashambi olema witha ambio sho kabale la wa miaka 5 10 na asuni maumbile teka na nekindu cha tio wau yuwa ndo mwambi wau chujumbe that time ndeji ya askali alimu government officials na makampuni maka udhumu sisi kudai maumena na kwanza maudhumu asikele wa meshi experience lakini ndo asindu ile ambia kubina na mo alange ta sheyi na ta somelia wa sonjwa meli kababu with the mo sele ala pala watiela na ndi songa mbe so muika ni very important kana ni wa maana mnonde ni wa kusobia future kuila mo kama tiwanza masieto kada ni mekuona mutumia munene anengwe ministry okwa account na national ni makoto ani we award tukabike wende natabi kwa tukasafu muda wena nungu ibinde tete la muno yes nukuona muno amoika kana amoika kana inende kwa jumla maiko nende wa decision making sia serikali yimi tukini tunaoni inende na muno ni amoika mananda manama iweta kana tupenda kisese cha Ebola bandhi ya Kenya ona kutika maandamano yetu serikali ya make decision ya thani tokwaka ona muandamanite nukuona ene serikali yidukisia nende kana yima konia ndeni wa decision making dino structure serikali musumbe na ndwala makimetha ameba kube na wasieta necha ya ndisi rusi Africa utongo iwago nitwosie wiyathi 1963 na 64 twesumbe ka but bado tuwateke nyara na ndwa eu asungu nundu umundiu beti ukethotese keloya utuika ngombo wa mundu la wena kiucha waya tondo nongi no tuliendu ngenda uprovide umundi utu na mikopo mingi to setenzana tende na kosa tende na kwata grants basi itaisa utunga ikanenga wende yeke development na maundu ange maingi ona maundu ma uiti ndawasha mudhalo ndawasha TB autedia sima kabetwa ni ndisha western kana sio songo yitu kwata kuumia uni babika abandu kethe ata musumbe eno tunaito trazo mepisingi mesio ya kugito ngindatu bige point ya kweka decision ni ita utegemea mwana ndi mwana ndi sidiane wake kana twele kwitegemea lakini trazo be kama singi kau ngindatu beki bape musungu so musumbe na timu yako tida ni matono leo so be timu yako kweka public participation ya muona hata kitu kicha Ebola tono kina option twalo kitu kwitika na musungu no skumete na maybe twa sanitize ma yune wese to utililwa sindu ingi na tuitishwa ndio kwa simsira wa sanctions kana ikwazo sia kiuchumi na maundu mengi na maundu mateta nela mekwa boto yose totewe yi atatu eba dollar sia nondona ibanga ime to yundu tumani we na maundu meva kwana so ino ni mutual benefit yes no tuitikila nondu bekindo serikali bekindo kokwata political parties bandi ya Kenya nisenengete mwikamiana inokuona political parties ya masaki uteti isi nenga mwika myanya ya kuikile kana ni mama nenga tickets kana mo mesi alame tha habona wamevo kana ondo otonenga support viana nenge ngonenge okay kindu cha siasa cha siasa na utongi wa Kenya ni chana ngite nduki wangu kinene ona kanga lekoni ya muika isa mambingi tena udhasho wa
na likaba une member na naye bakela kibawa na yebingi abunzene no ila waiba mbesa we member chama ni da wabingi wabantu tabatwe ibesa bika bantu kede iwe kuma lakini cha moide akikoto kwa niti okede ona wa umala ona we kotola momo sende uma na kiko kingipyo tondo iwe amba kwa resistance ya ando ndalangi ne loyo kana ne masaiko fund ine amba kubwa no wasemba na matiyo kwa nyamuno awisikino nikene na okede ona teacher agu kikaneno nando inki kambia kuikieka so na ile kwa sia tuina mbio bikia maturity ya democracy ya siama anopo mwende ndo no mukuli atoso kwa nto ukiete tafadhali tisisio chama lakini muno twinzie leadership mutongoi with mundu enotongoi na nde kwa DCP na DCP ni yakwenda ka na jitu yoso ute kwa DCP mundu wa woni wake ula wena we kwangela kanyadhani muyumbe atuendeshe una ke wa DCP DCP chama kala kienda ka lakini ndana woni tukiwo bendwa constituency ta kwa kitu kibwezist usitume anda kwetela na DCP yao yake kiki tuchale kusogwe ni makandidate ondala mekwetu MCA ta Hasani na ma MP maka preach ka gospel ka muno tichama muno ni utongoi akasamu kuni keke kita constituency moto ya kibwezi west kwa kwitu kumbe binala mheshimiwa Kaleme dele mototia toka kano professor laja kibwezi kenene kaloki Kalembe wandile toka Musimba toka oyite na Mwengi na yusindo yuka ishi wangu asuna sia mundu malikete ndoka kwidi ya kibwezi west kina mubangilio wa kokwiya chama kena ega atwete mutongo umona we ba usise medandu na quality sio tongoi na we chamani kila changuma cha Yesu mauti ya abuna matosa wewe chamani kitenguma lakini we nawoni musho kwa kibwezi west lakini ndo kibwezi east nesa kwiko kwito na wasisia kuma kwi MCA wa kwito wa mutito wa ndei wambate kula ku MP Jessica wambate kula ku senator kula ku women rep kula ku governor Monde wasisia ne suit ndei ni chauro na kwika kwikite kana nende ama kibwezi east no mama nile umemye notion ya oteti wa chama na kana ne mailito sa kwa motongo yola wa ile tondo wasisia ne suit ndei ku manze mbaka yolo kibwezi east ni kimprovie suit ba awardine yibu awardine mekiyete mubuto ote match na court nondo MCA wa waipa no kibwezi east ulanu usuma mheshimiwa wa mutito wa ndei unana wa mulwa wakama songa line ward palikile candidate independent kwa hiyo ngameti weka na Yesu then kibwe sorry thank ward bala numeta palikile kibwana muungano katumo zamba ni bengone ni asino muungano waipa ni mu east mujumbe ni wa waipa u governor ni wa waipa u senator ni wa waipa women rep ni wa waipa mama ni wa waipa bakuweni di kaundu ko waipa muno onambe bala upate leader umeta ela nazo kuma meta irony nikendo ki ulana na logic to bala mundu umeta ne walo kwa support nena muno andina tena kalonzo andina tena waipa nikito wata things as they are bakuweni be support nena la kalonzo na chama cha waipa tani kituina masako wati kitui ngo gwede anameta wa nimro dimpitho kambai ma kibwe kama kitui east ma soko wana Jubilee na melika na uda lani malika ana kinukela kile hivyo moka ya malika nebobe ya recho ma south kitui south nebobe ya CNN ojinu uneka leto itawi waipa ko kumwena ngale kwengi tawilile ila ita double chance na umeammo ba kalata chuni kitui masako na bondi malika nganete lakini kama kuone usutu ndo waweta ni mwinge ndo yitayibela inene wo governor senator sio kwetu nano ma chama chu no siaitio masa bunba ile utira kubenda wakaenda kuni to need labda wakuikasa lakini ebo tukwase muno tusishe leadership mundo kibwezi west ebongo thokuma na wasise tulelo mudio kaku malikanga muno kumisi tuisise seno tulelo ni tosio muno na tuina so yana ibinda Musimba amini kanda ibinda Mwengi andwasho ndema likete methete me contribute wakasobe kilomita 30 akauma onge akasya ndeti la balolo ndio na atile no kuendesha ongela 20 no sibu bata wako leo sisi siama tolaleti okede ani toni ndio sisi leadership na kibwezi west kana masilanga matema account memoka national government kwena siwu ambapo no kibwezi east yuko la umeta kibwezi east tutapimia ndo wako kuongamia waipa masama nyingi
na ndiko sikane wiper ni yetu mita thukuma kiundi tofauti labda no mundu olikite wiper utena woni musio na yi coincidence yili kila pote ya umundu wa wiper ulote ya ndo thukuma tutekwenda kwa sene wiper lakini no muyumbe na we alikambene ndai mvugu ni waendekete muno na akwata kura nzio shaola ka 2017 so wendo mbia kana atongo yengi ne malika maisise chama kila kina binya na kila chendekete malika maiso wanajo na mami no lika bailela in fact we right kana pe mundu we atasani ndiko na nuni mwando likabu ndisise chama kila ni kwata nya Kalonzo ku kwate koti yuna moko meli no yuma na we kwata la utakiamata na yitu endele tisolika utaina woni musio ukuito ne ka wave ne yape ni anoti ni ukambani o area singoke weta ODM kwa elio Nyanza nundu Raila aite tose Hassan pe mundu kwacha ni baba na amesema Hassan Hassan ni akili yake si nzuri lakini kwa sababu baba amesema iko sawa tunaingia hizo ni wote musio nitaile kwenda tuisisha o mundu na leadership so atongo imacha manema iwona pe na bata mailite kuthungula mundu la mamonenga ticket mamuthungulule na pia meelekelia umwene nthi umwene nthi katiba kitendo kwa chapter cha mbene wa waningi wotonyi wa kweka decisions kwa moke malike moko mapika eli kwa mbata malike ntheni wa muthungululo na meka thungulilo ilobi kana bandu mebinge totedi ne masi mwana hata mwana aye mwana wa umete uda na tika mbo mwekia itu ekasukane tasi chama kilikili makandidate 10 ma MP kibwezi 60 chama cha Wiper na mwene ndi ena pina isla katiba oba tukanyandwa akabeta kenda neno abalo tia katio mwe ibe baba mini usimuone kwenda ka lakini watu wa muzi ndino wote tebingire tenywa che tebunangana tetasa junior Hassan tiasa ni kwida no kwenda kana ndo kana yo musio ndo waitumio mbingi ta mubuko na influence wingi ailika iwa mwete mwene ndi wida wa kitola asibika kitona zungu kupitile ba muluku kinu kitaina musamusio kwa mwene na tebaloka yes twa akata kwambonda byotongo iwa Kibwezi East wili atawa kwa jumla ni wisenundu enendene yani ano thukumi wa mumbunge wo ni wisetondo yu na na support yetu 13 umuyumbe na support we yatu akomana mbeta mwana neno yu nundu nisikie 2017 2022 na mundu ni ungi na 2027 ni mundu ni ungi akawe yune like logethi ya yu na weta mawe ndo makwiwa ye one wa ngombi ai wa ngombi savea 2022 na mabaloka na yune wa malile na yunde tutabienesa lakini wasisha o wika ulinganisha kwa isha o kasati kala wiki tena mwanzako undoka yile kwa aka kauwe Italy akoka akangi koso bandu ke ipititwe nikisema na wosa itutende enesa kimandeo undu twalo taraja mbasarini ilasi mwaki pala numete batingwa mwaki kelo school na school yako sa mwaki institution ya serikali ala mendo wani murale kwa kwati we kwa kamyani mukamya banangi kusabuni institution nikana soko kwa sala kuna mishira wibidini kwa dema kwata metaba ina the same problem ila kwa sekelungu ba mwaki na yu andu mesanga medukize uwe ba mwaki wasanya kwata kupa sabai mwaki tuku kwa mama actually no nzio ya kumukasa ayato mwaki na nogudana mbango gede na ituichi ukauni but niso yitongo itebo to yasaba tingwa na kumetaba na ilasi gede adimu masome okondo kana masome desio staff room pano ba ilio kaondo na ilasi na mathino wangi o maingi ku thino wala inula wake wa infrastructure chama skulu na miaki na lelu sia kera ila wa ile kwika ingate ya account ito zumete kelongo motambo nlawangalia mwaki mukuka kenambo na we connect with kwake kidashu metaba mwisho ni muvukubyo uyepa the imadhi ndo kalikana kamota kana kakale na bawa hapo bona arabasio tidi adingeji kumbe wa yu kwa bokia na we kala nai na jinundu imbesa netwisi no shuma yuga than wa so gwa no tiki otumara no ta motedi ya yuan mati o meyabu kana nake mota sia kuivya shocks sina lelo wena maimanira la ame tukumbe wa mundu leto ya kamota bandu beana mundu asembete o sekasto mongi ko ibidi akimeli kwa kuita weight shock yambi ya kunoa lakini natie mbunge Jessica number 1 kunenga na bursaries ndiro amba school konezo wa nenga wa siazi number 1 ya kombeana ba
na ko dawa ta 2013 ala kwa imusio na wa ma ko 2017 ko sija mbako yu no nenga nae na pe percentage lo nenga nae na pe percentage lo adite mwene ndi kana mwene ndi ukwelewa nundu basari yale kwida yo mbinga ngino ke somo no cho mebango uketha yino kwamba kuala maunga mangina tuiki obina kiso na neno nandu amene ki apino banu twili tutuna tumana tu oni tutwike njeska na mundu ongi na tuendeshe kuti kumambalanga lekwele kini baki somo ni tuendesha ni sote sikale school na si matiwe moyo mundu akendo kiu mundu kisomo ni kisomo cha Kenya kisobe tuketha ni tachumbiwe andwana dynasty zalama edha amena mbesa nakana ka kukoka kapita muno primary care school na we get shocked nundu ninzio na yuti mugamba yakana yuwabeta muno ndize bayikwata ana ke yake kebidi so de bana bina school abana na imbese sala na sadesi umaba utotela sinu sia ilasi na mastima abunge magavana na any leader ukaya ndeto mbingise sali manotema kwa funding structure ya utongo wako ya kisomo ndetha we mundu musio nundu kula kwa kisomo kuina mbuya ya kisomo etungamana mushulo gumo mwalimu mwandike serikali musikali kana chao maumwamu gwa mewetwa eka gwa mewetwa lakini with asanga mubugo eona ngili bibiti kana 20 ndio mwana wa mesiara endenge so kufandi kisomo ndo lo regret weka pesa hapo nenga sana scholarship ndu wa basari with any walika usome ukote tikisio yes bena ishi no ya thange ya kwitwa kwa mauta batu kano ne compensate wa na nona senator manzo na MC katuma matwa madaktari majuthi mando mawitha alama kwa tweni mauno twaweta be ainge mamini roti wani thayo kumana na mauta asumetikie no madikie na mali ko sini mali kamyondana myondazo ni omobanda ene ndiani mezio kwa haki kweli musiba kana mukasa wa thange wa mauta with a win a weight monene mbe wa kila kile wa ma let you ne ma TV ne kana barasa sia siasa mundu la tunene ambeti yulu wake ku like no kitha mana kumbe wa thayo wa mundu yuko asanyu mundu akethe muku kindu kila kwenda kwa chief kana kila ta chief kila chapter cha bingwa so thange ni ba kwia ndo inge pa ngwa isabujisha chemical issue najua isia percentage ya weight wa equal na seriousness yo tongo utenda itio match anu makwita muno na baende tokopola ukamba bi opposition idawoi na serikali ni ko beto punish ukewe nzo usiku ndo kupinga serikali si kalanga miundani muno kwinzo usio ya bandu serikali ekali lakini ando amyo bande wama waipa na katumwa na muungano na Jessica na governor witu musomi wa mayor wa mno senator ni maile kusobe kasamuko ko uvuruga kindu kiukethe ni ma kati yangia mena challenge ile ibo kwa thani to kuona mate yangi wa mondo langi kindu kiki te kula kikala kikumusho muno na wasukuma kindu cha mawe mwana siasa lunwa ushoke ane ndimo ka public participation mukambia utumia pina wachao wa kivoi mukapinganga kondo mukanda mananga mukatumia media muno ka exposition ndo lakini wasio mukaenda takaindo umwenendi nitawatiwe na hizo ndiye nao kina na muno yuwa kinena wiyo ndo kitumia kwite kibila na wisi kwite kibila tiko vogu lakini ndi tumia mukasa wa mungu mugwite chao lakini ugu ngana pipeline mwene ndino wa mesiwe na paso ogwa tukatele mukatika tuwethe pe group sieta wasianganya na ingisianga mukasa mumwe na mauta all spillage ya makozu lakini baso ogwa twendo nusi mzongwasi ya united we stand divided we fall tukwateni kudana bina kintwane kula watumie ka strategy kuka kwanya aimwe nundu sindu sikusu mbesa hando maiwe kutuka nyandu kede iki bicha delay with abeka bala kuwoni wa bini nundu pe mwane ko mwinge umubi sikie no ngibu ngute sikie pe mu mande tu nangi mande na mayula onda kana makodwa no munju mu wa mautala metekie ko yaona kindu cha thingithia thange mauta ne asukire kutetea mwene theta banda mano na kelele mwingi na mastatement mambunge katuma watoto kala watatie na neya maibo yando bilioni cia nondona twende no ni mundu atumie kathangu bandu ne akasia ne kia fonu wa kwatu kaileta KPC kwa na challenge yake ndukiu uyu atwike game ya MC na sukuma yule anasukuma mwene ndetiwe bandu kitone aisanga mite yake kauma ba indo yake na ndola mathikiwe na bado maende na kuumia ni mwene ndithu kumata pia kana motethesha wa MCA wa thangi inyende mathiko ndona kuotalela i number tio sio kuetano lakini ngasia 1 2 3 4 5 6 7 8 especially if you are alami location later wake number
wai mathiko ni tuthi ana ngama ndiye ka representation ya natuma na wa ino ke kwa pole ni sawa ni kwa pole lakini ula wa ile te pole ni ndato da andu metete kata mheshimiwa Maitha oka kuona auma na matatu na Jessica that time ni aseneta wa katera mesi kwetwe ni amutula tumatangi twambia kwetwe bayo program ya hospitali ya ko with andu ama youth kwa kibosi ngwa kenduki ndia miona na bayo mundu weda sebala ya tele ne ba program cia kiwu wethe andu mana bayo mwene de wethe na watiwa lakini kuka ila kuketha na mundu kibosi utewia na wina ngoya andu ngoni ta madile na mundu kwenda kukonongumiwe ali ndo diba be kindu kake mwana ndo saa te mwana ndi lazima kaiwa usi watu mebi na windi ni wa muyao na windi ni wa haki sponsor wa kwa bago da nengai aga sponsor neza yuko uone kama una bina mwingine ando mayu kuelewa awido mbose ne bago bi sexy wimbe atongo yame boma yosi kumbe neza ndo bailete yosi ndo maitu atongo maitu na nepole ati ama east ile ko ni jina la Kenya tiditi vela inikiluinga za tela na tonzio muno agibe kindu kira abambu ngitagite kakwatana na tundili twa allowance na tusabutungi na uzi kuluti ni kwenda akileko mundu wa luti utatomele kileko no kwatu wayi so iko balance kuluti na kudeliver na quick ya mabata mane ndingone kudichukitela hizi kube kimikiungwa ndu luti kwake ni priority ula ume yana mwenende that's why ukona induka iwe barasa onene yake ndichu ndikewe mundu thombo sanitie watu wako alamati asa kuweta hasani na yitu abdolika yike lutidi atu brandi watenda uteti na kenukeba na matinga ni mamatezi na ume utete wa matiwa kandidate ukibela atu alosuma kenuki na inda kutobia sikumita akapika iko kana ambalini na wasiasa kana na hasani uzi ka olonza so wote olonza na utedia na wewe kolonza utedia ndika ni wewa umule yitu yani na tuteka laba utemati usio winena ni wase mwa expect ya serikali ya President William Ruto yose amweka maingi manenge miana yotongo indini wa either OPS kana waziri na twasebe ngoma waziri amweka tukatala twase no olani zino fikirini Jacobs PS no wako ya Kilifi na yo serikali ya county ya Makueni ni nengete amweka miana ya Makueni wani siruza Makueni andwala tute siku kweka hali situela kabala isa muzi nondo nikitho kwa ndimu nombe wa kike ba yulo ukosa tutewa na matose twe na tukoka sinu sia mani sina ole koso bayido koso watumia na meidho kuma kutio se na alamo to makalea kundeliver chochote na ndukwa na hope na jitu ati wange wa questioni kana wa raisi weyu wesiwa wonje baki siasa sia kibe na kiu jeni ni kwanza niwe na ba mundu kweti yulo na yini wizo niwe noya muno na tuidi kawa kusakwana tukuona siendo pale idea nzio ya ndulamo kina kindu kicha devolution kuthesia mande omoke kuonde but impact ya kuma malama tayama thesi na hata hizo mani nini nungu ando mame ostwa kuthi kilometers ndasa kutake huo na devolution yenda umala wabingwa mu wendo matambia mabudhu ubingwa kiwu nolawe na kabinanga hiyo motetheti aikusha ti ate kwa kanga mutuyula na kyoto na ti mathengiane auchobuba kubi lakini usiaite pande toka pala ngo ichungita kwe kata ite umanekana te kala yukela mundu atuka na ile lokadhani enda kuate chao keu kila mundu kuma tuwaza yazi ambia kwenda kuate keu na 1963 uko biko mundu ni 37 iko ngala 20 chao 6 isu ni aka mingi mo ke ya kiwuju onageka che umawa Israeli kila chabi kiena kika bikagela abantu upete na wida abantu twase ne tukwete walika we you tuwete we koma probably so your room ya kwiti ainge kibela kiena kiwuchu kana wida ndwa na woni musio kana wa kwatu no excitement ya kwiti kibela kinwa na structure ya kibuki kwa sio kwete umya ba na budget na motala tala uwabika uisia ihela gwena nda kwete lakini maba anta basanya na webinja na wesanga so na usio manifesto tunengana onekana manifesto takueleka lakini ni real kana mwanende walika withe no wona kiwa mwete umya muzima na nikini chambia piping ndoka wale muzima wote sidi ba na kiwu kana nikikwa bata na imbeza umya ba na mwana dharisa kuolea yes 2027 no kuona mweka myosa myanya yotongwe nimekosa kana male yakosa nundu yino Kenya pesi ndu ya Kenya tamana andu atu tongweze tukwenda tongesa meo ino we yawa makayita makasembasari na tuona mundu kuiwa kwa no makile ba makanengo basari nesa mode na wakura wapika uteiwe wa rekelo ngwasa ndu basani sepio na ile taukite ena muyimbe wake na ngaba na wake na laini wake twende mpaka musumbe kitu yikata
no tuchoka baba menende na mbesa na didi tubizi mbesa withe ni maneli tikita kuwa ibande no twale chao me asuni me ulika na mali kanito kubaloka tamele je fairground ne to kona tana ngikepyo so you andu batunga mu strategically ongeitine ena notice kwamba waya nundu shumetwe bengi sienzio you we compromise ka wita kibandi kana we compromise ka uyitho wa kibandi ko ne bantu bala utekwa nabe utongwe abizi maneli maina lita wa petroli uone kuona nyakana nundu petroli ni commodity important wa transport maana lakini wosa na watu otongwe wa mimi ongo dhandro kuna miaka 5 pandu bathuku na wa mimi noko nandu maneli asiwe masi na njoni batu maliti kangale bama za kumenukile mesete cha ofisi nola unaile kusobya motola tula musyo wa masi ekale skulu na John wa molea kusila kwa samaneli najiwe adi so mediala make umuntu kwityo kubele bayo no wezo ndewe nawe najiwe tiwa sengete mwitele kata kudi tukwa no tusobya mfumo wa ukethia ando mane ngotha syo withie asa ni musyo andena ndasi ya kuonga na kula kusyo ni kwele beni akunewe akaikuwa kura na kio ena mbesa na mwene the mwenda aiko tume imbesa kuyendethia nundu sino corruption na twathiu that wenda nesa yes ateti kwe monde siasa ni siambe yano ngona ndo mayonga maketani na mavicha mayasi mwatu kunia together 11 so and so na wese inde tote mabindu ite sio kasi anumangano nukona ateti maile toto mende to sia anumangano kanduka ngaba no sita uni mukamba ne kangibiye muno na wethe akagileta kete kilitwe kimea na bise na ine yeka muno ikasoya kede wabika panza ungama uke kona na ndumona neta undo meka muthanya we unite neta kinukisio kitupikie taba na ni unfortunate na mwika witu no utumeka kukwatanya ngapi ya pape mugo na babe kithoko ithengiane muno ndumokite na metumeka ku spread chuki ethani ngwiti wa MCA na mipambana na incumbent na mundu ngeba dimanda tolesa to bando zina mathina na expensive kubarauze Kenya na yo county government itawo kana moto la obawo dibabe ward administrator aiba kosoka ka Starlink o kangili o tamiongo 3 baka install free chao internet bau na batedo ngwa kuiba atangili tano mbesa ninu kwa mwaka ngili 3 kwa miaka 5 ngili 3 babo onaisini kuiba ni akayuzi legale mu baka yumia you tevia anake you know maina nimenolika online you ndimana ni matumela biyu we akangi kiambando ikenda shayi ana thimwe kana 50 na utuma asani na muma withie ni weigwa ni wa muma nikenda na ona no wa succeed ni musiaitira ndo makwa ni ndumite to the stories yaisi ngo soti ala mana ataka sawa cha mheshimiwa rasa ninduka we wanza wewe ufaina bla bla te asa ni afai ni kwetha afai ni asa ni afai ni kwetha mundu weko bundu wana ngo mbando na wafito manata na mamu kuuka tena to discourage youth kumana na siasa hizo ni mbogo na nipa bikaba ndo makakwatwa imathina no mwemo kwatu lakini yuki umwitha mwiso obe kila kitu aite ndithi kitu bandu bathuku nundu we ukwika nai ni like satani ngo that sinda to some battles na asinda tuizo katukulie yitu yikata na jimu tuizo katusengete imwe nundu mwale ile utongo ina matumekana ikwete violence mosi dipe na kasema kaji katension kandi ya Kenya so my youth makaleo participate ndino wakao kao yikuneka Kenya kana any part of the world nundu my youth ni matete ndu wapina na wo yumu tumia ndo data atiwe kama data sasa huyu jamaa anatukosea sasa tunasubiria nini bwana tuchome si upige huyu jamaa mzee hapa kwa sasa maana wako sasa kwamba kuetela hiki maana kitenda yake hizo kwa anasema na amazement katika youth na fund maandamano wao vipendea mafadhi ya tarifa hapo ndo fadi mtu yangu ndaye bibi chai na kukule yende ana bibi na ndo paya na makulu penda blindness ya katoka bibi mheshimiwa tete very careful to kashoga bado twai line nundu kau ni muthuku wa nthini wata instability na muthuku ona no bega ndo bega kwa kutongo nai kwi uka ndo kaunta no songo kile na kile wikibila ne thano ngaba kana u nde yatia na musinda uthuku ni wake na uka uituka ni ikobisi yede yako yake bweze ibi kana silingi ngili bana silingi ma yana popo iduka bebota bana kana senator manzo no manie na amwaitu muthanyani ni yo ni matwaise maandamano kwa makendo mathi maendete ngino bisini usu wa senator maimwendete wekio wanda nwezi aneti se wekio mitandaoni lakini weno na nene te akasya we paingwe bito naika
lakini kuenana na umwaki undu unakanisha kwa mitandaoni asukuma wese nwetewe lakini amwito lazima asema inaweza kuona mama idi kama mitandaoni meenda live wandani etewekyo nuko na amwito hata maana ikunda ngutume kana maneki genuinely Kindu kya Kenya kubikagu mama ache kata beti nundu ne kwathukia na juni naandika ayo grupu ningi Soviet ya mwana wetu akengwe kama mama ongeto akasota ma administrator ba ona tongo yengi me umbi na ma opinion leaders that yo na ndio kaba kwacha peo wongo ne ko banzi yani kana kula ni umeta utemusio na ndio yataba ijo kana tu menge wane la kweta isinu sha upasa no utongo ine I'm not advocating for and money aye kuma na iko kuna twala okastigate byo tokalea na mundu kuma na juu ukati debate ya asa ni umi we ngabana au mani senator wake na be debate ya kiuge kwendaka pano beto wake nambo kuma na ko thuku na yando kikala mataki kuno ko thuku no na tailo kwambone ne akiu owe mume na mundu me awe bo ha wa kupa justice patinde umwana utazitonda kanisa ndukeke crusade ndo syudale kanoko manna mukola bawe kurangeta no tazya ni sawa tula little boy no ko mangeta namba ya shaku mundu umana ne asito defamation kamata no one is above the law you know senator nundu wasokuwe lakini unakamata unaweka ndani bond ni haki yake apewe atoke uneko sunga mashtaka no kuenda aka usipe kwa ndaka kuumeta unaweka kwa nuni jaji na mambo mengi Patito yako katunga kisiasa kwambia kusovya ndo makuona hii unaona ngapa nuna umwenesa Dina vya kuma na kuzebu lakini kwa kitunga bahati anangile sasa unaona ni ndo na kirazi chama bia magi kunduku na jitu selewe kutu selewe na o senator anonga ngapa na dati yemo yaniki tubete kugula nyimano tujie ka office tujie kula nyigila ndo kwa ndo kwa mweju na msiende kulia kama kana nje na kinange tukula nyungu ngapa na jibe mundu dati te ndo kwa kwa ngapa na bewa ngapa kada muka ngapa na umetu pe mundu dati mbe wala mume isu ni samu very dangerous wale kwa approach sino na o soba da singate keze kumanziane mundu ya phenomenon ukitadari te Ebola kana corona utigo ko kesinga jingi so mutambi kwa kana pressure yari kale na wa divert tete tika futi katumika na ndo ana ko lamu mania bapa so justice after all tukaona public participation tukaje ni wiki na hii kwa ina moya wodi umukone wetu wa white ni moya kana hii lakini mna sofu otino hilo sofu sindisu kana Mungu anawa kuita nyawekyo between wala makosanita mundu ndio bijieta katikati please yes adendwale no weche kana mama yeko lia Kenya kana ni imekuwa kakitese cha quarantine ya Ebola kana na court wese the nunga mitena masemo they will go ahead nimeothimbe na mayanga kitese kiu nondo ni manena ni tena ndia US ona lome kasma US measia kana Kenya thina uwezo wa ku quarantine andumo na kanyani US niyo ina uwezo wa kuyana thina facilities yako yanasha ku quarantine andumo kindu kiwi chosa ata uyona tabe any benefit Kenya kukwata kuma US kana uyona connection isu ili ata na Kenya thina uwezo kweli wa kuosa andu kuma US imaite ila wona kindu kitekwa ni mundu mwao alota wa musungu 80% ya chuki kiko na wana kike sio kidhani cha kwa faida wake ani chutu wao mesino mangiani ya shando makokita ndo tutokita pe mabuti mwe supply wabu na isa mwingi nikindu kina wale awi yulumbe ya wantu tona kuelesha ba but in generally yindwale ndo ngwe ka kwasya kana ne basio onethani kwisiti chau ndo at the end of the day pe kaunduke kwenda pe ka worship keka na kwikwa kaya makwikwa nini nguyenu kwa saleu na no tumeka so pe barobika augetia yuni mundu kwikia muthoni wake na tuizela bandu batenzia tikiyeta kindu kila kitu semaniti so samwe sina pina kualesha na tuishite kila tiku danenzio lakini undu shiukieta yes omondio kanengo mwanya wa tongwe ni chawo to no vendwa twambiwa na thange ni chawo to no vendwa kisioni keu uka mekule makule ma bato silewe yathie tondu tutaina kiwu nindo buisia nzuite thana cho kana nembusi citu cia ngalile kana masilanga meibingie kana imbasi serikali ila tena cio ndu kuniwa wibina ta serikali ya wajibina mwingi ajitoka practically utitho kinya no kwa wika wetu tuke gather ni tandendo manai wiki nikenda naba kila kingine sini kana o ituga setua serikali uketha wi mutongo no ethia ndwina tu network atungi twa ukuisha isamu ni umana muno ni nende mu klawa mathita bala chuma kino katel na chini kiasa
na no ulika taasa ni musakwe na ngaba no la wa support ya eleolika kuwi da wisho nundu twekala nai yu uwe ambago kini ya kisando na kwa katua kwa okito bingwa moradi aiti u lakini okito kuovwa nundu na ngito na support ya na wa change wa nundu ni mo beti ndu mu support with abadu ndu kuikika with kwa nyu with yona wiwo kwa ku re election kwa nye yu ningana ngomama wa kutongoisa thanke ko sisi lebi ni mwanendi tukaisia thano kila kiwu na kundia ndawo kina na mungu ni cyane ni ko matuma kicha kalata mazoya tukaza tusolosya no baitu kiwu o bandu wani police station ya kilungu ko lani zabone timambo wa utozi silanga munene otoma kwata nduwayi no silanga wika kite kwinzwa bandu tukona kwida bana space ya nundu kiwu kitumeka kunithia andu maitu makapanda tuboka no maitu makapanda to pemba na ndo si mamino bona andu mamino bona makwaro wani benongi wa for your information you say mbamref nabo utumie kile kama nempalanda wikumanu watu mandu amabona ndu akwenza silaka which is okay you know kuwe no mambe yakwalwa ni motoya na matenange make sure that idimisa udima na chundi chok irungu kangato okwete irungu kangato wona nengana ndeu sia ubanda sia climate kila chaku ita leo sia na farm input na mbabu yasemba ngo kama nandu akitambo mbembe na viane niambie wa ayunya uiti Kenyatta atiete dialysis machine ba atiete machine yodi makendo kingi wadimia wa ilobi na tikiti mwaza atiete kalaka dispensary kepa ndwani au babu wakanga kwamba biashara no kwenda bantu bate kukela keto atike akapro kasoko kala kandi utata rajya kana kona kapro na umushaiti ni wakwata niye pio na umasiasa ntono no kuikia we enda kuikia kale mwana ende kana wasa kuiwa na siasa ya dhala na win development wewe na tuwa isa serikali kana sio bizani beba hana interest we mwe yikende kuina mbumangano ngalo kwa western sai shinu wa launch sibitalo bingu ye bantu na ibo na ndo ma appreciate wa launch muradi mwana wakiu nitu okulja ju Kangata na ndidi nyoro tuitha na Kangata ma kila bantu matetu kuma yakasindu itu kwa etisia sia kudhauka kampeni ya tidhau katasa kuwa itu udhala tafadhali tida na tungata tuwe makuweni na tungata tuwe Mombasa withe tunatungata it's so bad leo kitu wasoma ikazeti utasha mbona murangane bathukume ningi mena mundu maso kuwe leo kumanike kwethia mwika ako kisenyi murangane soma undu mako na silanga munene na mwamuka ene simsha mudembos tutale kwika ko tu ya talika ondingi tukambala semata na tunenge tuombesa tamo na woni ona gudhawa kuna umesema woni mesombe wa Kangata labda ndo wasia opposition niko tha mono kubathulwa nthini wa maendeleo labda ngalikwe sunu ona withe me serikali ni so wanenga wa masukumi wa maendeleo muno yeah usipe mbesa we wapinzani otoa wapinzani kalaka 15% ikayata wona tha wogena na chama cha ngite na no sa ushuru wa dukana makoti mato kama latu bikwagu we wa chama cha ngite kana chambaka kuba tingo excuse ya kwa kana county ni level kumane kwitha wingi serikali ya serikali tibaye muno ko complain kana juni kwitha kama twa kunya bloka ya wiper na sudi kalaka 15 kana sobika ati mundu kwazu lakini matio bukuma na kula bonge ko bukumana twende nai yes tunamenukile witano wako kwiya muika ni wiba alama kwenda utongwe na alama te kwenda utongwe ya muika alama utumika na ni ateti ya na siasa muno na ene ndio ndeko kwa jumla tutumie bina mwingi kuthosya sera cia candidate ula tuthosya etha juni taasa ni nundu no ngibali thona structure ya kwela ni yeteta ya MC enengetinye MP ni Willy malile ni mumwita alamu no yunena na ene ndio mata ukethia nita mama tukitia tuenengane tutase manifesto ya Gavana Mutula manifesto ya Professor Kaloki ni nzio kwiu lakini wewe atutumeka kwisila kufandwa na mbesa kukwati mataili kana kumangana ndino wa especially sasa ya social media to represent or manifesto kwanza nzio na tuitabye mwana ndite kibiti ku tukwate votes ngena kaditula wa kwasani no longe asindeke na SSU kwenda lakini katume shortcut ya kufandi maandamano na mwika mwakatumeka nai kwete nduthi ndeno wa campaigns kada ibinda yala kuna kura August 2027 na mwika mutumira kwa wingi mulike sia amani kibira kiki tumbani wana mundu etia na bayingwa mundu wailo kwata kana watakwata tuingia hapo kwa hiyo wiper tuingia kwa DCP tuingia kwa hivi vyama na muno tulika nyano masisi ya leadership over isamushungi siasa tafadhali ni muveano ndo akuka kunena nyana NND na monoma ko yake kombolyo ko yake Bwezi East ebinenge atwala unga kweto ngi ukonena nyana mo
Mwana museisi anu mubya nondo kwatana na ito ndino wa kedi ngugumila tuambiisie nginya oyu nyine kwendea muthenya wa kwaila na witina nesa ntokomana masa ange nito wabeti mwaniana nethiwa na Asan Mati wala ni muteti kuma ko yake sioni cha Thange Kibwezi East County ya Makueni tiwanesa. Asante.